دنباش تماشوانین هیجا بولتنکا نوچان پیشکشت کم و جسر نوچان دست کم. براهیم برو اندام دسته دانوستاندکارا سوریه را گهاند و امریکا ناخوازه کرد بری خوابدن دانوستاندنان برژیمه را. دسته گشتیا کوالسیونا نشتیمانیه اپوزیسیونا سوریه جبیا و روشا روشالاتی فراتیجی گنگ شکر. اینه کسی بانگا و جاندنا بیرانینا 12 آداری دکه. جبو چالاکی و بیرانین آداری انجمن نشتیمانیه کردی لسوریه و رخصتن و فارتین و ده چالاکین برفره لروج آوای کردستانی و در ولی دار دخن. دوباره سلاو سلیمان اوسو اندام دسته سروکاتیا انجمن نشتیمانیه کردی لسوریه را گهاند کو امریکا هولا آواکرنا ریوبری کانو لروج حالات چمی فراتی دکه بریار امریکا بمانا هیزکا دست نشان کری لروج حالات فراتی وکه نامه که جتوای آلیان ره کو امریکا ریناده تو هیزکا لشکری در باسی دوری ببه. برپرسکی کردی دبیجه کو امریکا لدیجی و گرا رژیم اسد جبورو جهالات چمی فراتیه و ریناده کو رژیم اسد و ایران و ترکیه دستوردان دی دوری دا بکن هر وها امریکا هولا آواکرنا ریوبری کنو لکردستان سوریه دکه کو تیدا انجمن نشتیمانیه کردی لسوریه و هیزن پشمرگین روج بشدار بن. سلیمان اوسو اندام دسته سروکتیه انجمن نشتیمانیه کردی لسوریه جمال پارا باس نیوز را راگهاند لگوری پیشاتین سیاسیین داویل دوره امریکا رجده لسر نوگرا رژیم اسد جبورو جهالات چمی فراته و بریار امریکا بمانا هزک دست نشان کری لروجهالات چمی فراته وکه نامه که جتوای آلیان رایه که امریکا ریناده تو هزک لشکری در باسی دوره ببه. اوسو سربار کر کلگوری بریار و هلوستا امریکا تی خویا کرن که امریکا دفج کردان و نتویندن ین لروجهالات فراته برناده. لبله او یک نایوه و تایه که امریکا و حتی یه لدوره بمینه. کلگوری گوترین اوسو مبستا امریکا جا آوا کرنا دوره آرام که هین نشان نوی نهاد ندیار کرن اوه. پشتراس کرنا هف پیمانا خواه و جناف برنامه ترسیا دست سر کرنا چکدارین پیاده لسر دورن رجحالات فراته. هروها آوا کرنا ریو بریه کنو تیدا انجمن نشتیمانی یا کردی لسوریه بشتار ببه. سرباری آواگرنا هزک لشکری اولهی به بشدار بونا همو پیکاتین سیاسیین لدوره. هر وها بشدار بونا هزن پشمرگین روج. سلیمان اوسو آمجا پیکر و گوت کو دیدمان هادا امریکا ریناده چه هزکی نه رژیم اسد نه ایران و نه جی ترکیه کو دستوردان دروج حالات چمی فراتی دا بکه و اگر پیده رازی نبه بشداری دریف بریا هف بش و هزا هف بش دا بکه و دمه همو سیناریو تین پیش بینی کرن و ندوره که همان از منا عفرینه لدوره رو بده و پیده و بر پرس به دبر کارستن که ورن انجام دان. دیداویه دا اندام دسته سروکتی انجمن نشتیمانی کردی لسوریه سلیمان اوسو بهیوی کر که پیده جی سیاستا خواه وگره تا که گله کرد راستی کارست و زیانن زیده تر نبه. دلال خلیل بله تماشوانین هجا به بونه روژا جلو برکن کردی جگری سروک کوالسیونا نشتیمانی یا اپوزیسیونا سوریه عبدالباسط حمو دجوینا دسته آگشتی یا کوالسیون ده جلو برکن کردی لخواه گرتن وینین تایبت ین آمده بونه حمو به جلو برکن کردی دو جوین ده جبو آرکه گهشتنه تیده برپرسن کوالسیونی دلخوشیا خواه جبو جل و برکن کردی نیشان دانه وینین خواه به حمو را دکشینن دناوانده به علوزه ألمانيا بو دوسيا سوريا لتركيا بريز كليمانس سيمنسر. دسته گشتی هفیمانی نشتیمانی یا اپوزیسیون سوریه جوینا خواه یا نورمال لدارخست. تیده بحثا پیشاتین داوی لسوریه و روشا هفیمانی نشتیمانی یا اپوزیسیون کر. لگور داخویانیه که جالی اتلافه و جوینا دسته یا چل و چاران جه دسپیکا دا مزراندنی و بو دروجان بردوام کر که ده شمیه دسپیکر بو و ایروجی بداوی هات روشا حکومتا دمکی و جکار کشاندنا جواد ابو حطب هروها روشا روش حالات چمی فراته لروش آوای کردستانه و اکتیف کرنا کاری هف پیمانیه دناو سوریه ده
هاتا گنگ شکرن. بله تماشاوانین هجا هل سر جوینا کوالسیون سوریه و در انجام وی نهبر خود دم استانبول بريز عبد الباسط حمو جگره سروک کوالسیون بريا سکایپ میوانی منه بريز دمات باش به باش دست بگه د جوینا و بداوی هاتیه بداوی نهاتیه و چه انجام جوینا و درکتن پیشی د ایوار باش روش باش و تماشاوان هجا و سپاس بینار نارکه و پیروز بیش بو گله کرد روز جرگ برگ کردی تی و همو جشن و آزار یعنی تایبج بو کردا پیروز و هناك غمگینی جی البته انا براسی را دروژن جبینا کواليسيوني بردوام حتى هاجي بردون هاجي اخذن جه جفيني بارد اخذن بروجا اول قال لك واري ريخستني هاتن گفتگو کرن وقال لك رابور هات پیشکش کرن کسین او دوائر کو هر یک کاروباری خو ريخستني کرن و ایروجی روشا سیاسی فرهی هات گفتگو تایت او سرک حکومت دستشکار کشان اره کرن و دندان کرن و حتی هاجی بردوام و هنا جدا خویانیا داوی یا گوداویا جوات گودرت کبی دا خویانیا و بیراگاندن حمود شتیرا سرت شتیر رخصنی سرت بریاری هاتن صاندن از نها حتی هذا كان بيجم جوات قلكي باش شدوي وهلبت روشا سياسي بقشتي يعني او هريما آرام بو مسألة عفرينية بو مسألة إدلب بو بروسا سياسي جنيفي شان دانوستاندنه وكوميتا دستوري بحمو خال هاتن نقاش كرن وسر هات سكنانن كسين هر كسي برپرسياج برا وبأواكي باش حتى انها بردوامه وتبرزقليكين مظنتننا باشا بريز دست جي كاركيشانا سروكي حكومة دمكي جواد حطب في دمان هذا يعني تشي واتي دوي تشو قهرتنا عم بخوره بينا جواد ابو الحطب او قهرتناوي ويش استقالة خوي دس كشانشكار هلبت وي اواكي دي بأباكرن دبي فرهي او دهندرو درولا تلافي ملت سوري وردا قش ببي كاربن او بريار اخو ريفا بريا اخو ببن او كوميتين خجهي او انجامي خجهي رولا خبليزن دوردا وي بهتر از باورم قابل بابتن ممكن اجي رولا كردا وي بهتر بي برغو جارات شي وندزانن د حكومت دا تشتي كردات دا نبو برغو كرد بايكوت كربون تدا ننا ابدا بوندواري وك وزير وك يعني كسنديتر ان شاء الله بشتي جو وزيرته سروك وزير نو دس نشان بي انجيز برجم ومساله كردا وروشا كردا جي بربچا بستان بر كرجي بجاري نكيد وينن انه حكومته بيدانين دويد جه كردات ده هبه اريج تكن كسين هاتنا كانديدات جه نخويا ل كسين جو بربچا جي او جينيزيك كرداي باشا لسر خشتيا كار انكو جدول عمل يا جفينا و بيوست بو انكو بريار بو بحثا روجالاتي چمي فراتي وركرين قالوا بتشي ويكي بحثا روجالاتي چمي فراتي حتى كرين و هلوس نرين درباري ويكي دتشبون روجالاتي فرات دانوستاندنا برا تركيا وامريكا دي دستاندن وجفينا وام بهبرو سر من بيجي وهريما ارام حمود بيجن اري تركيا بي اري امريكا بي اري لي حتى انها او ميكانيزما تشاوا بيك بي وشقاسي فرهي وشقاسي درجاي حتى داوي هي لهب نكرنا وهنا جينا كوكي هنا لي بشتي او كوميتين تكنيكي لهبرونشنا هنا كني زكاتيك هبا وامريكا جي هنا كي جوهرتني دخي روشا خد بريال هيا انه امريكا تكزكي نممكن رجيم بقري نممكن ميليشيا ايراني بقرن ناهل تركيا جبتني دستي خد هندري رجلاتي فرات جي بردوام بكي يعني بميني او جواري زيدا حتى انها بريار ودانوستاندنا برا امريكا وتركيا وهوالبند امريكا ناتو شو فرنسا شو بريطانيا وهاورات گفتگو كن دي حتى انها نزل على لهنا كي زمين باشتر بجبرغو دخوازم بيجم نوكينا برا ايران وروسيا دا ناكو في شيدرن مساله ادرب جي تركيا وروسيا جي نيزيكي هافن فهم دكن يعني امريكا روسيا جي دخوازي امريكا جناف دستيناتو درخي نخي كيلكا خو تانبت او فروتنا تشكي اس 400 و اس 500 دماغو تركيا بك واري ناتو دربي ناتو هناك برزغريكن
بروژه امریکی یا اوروبی را دبره که هر کس بحاجتی دیه امریکا بحاجتی ترکیه ترکیه بحاجتی امریکا و تایبەت رووسیا و ترکیه نابوری و گەلک دانوستان نێوای جغرافی و سیاسی بە هەورە خورد بوونا تایبەت پشتی شەڕێ لە حەلەب اتفاقاتی ئاستانە و لە هەفکردنا سوچی ئەم کارم بێژن ئەمریکا و ترکیه نابەرات دێ ئالیادەت شێوتێ و هەر یەکێژی ببەر بچاو سێن جغرافیا ترکیه لێ وەک وڵاتێکی سینۆری سووری درێژ و ڕۆلاوی و ئالاوێن دەستە بێگومان ئەوانە هەنێکی باندۆراوی بەر بچاو سێن باشا برێز عەبدولباست یعنی وێ حکوومەتەکان نو وەرە ئاواکردن ئەگەر هاتە ئاواکردن ژی ئەوەی ڕۆل و جهێ کوردان ئەنکویا ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی یا لە سووریە وێ تێدا چ بە هەلبەت متخوازن یعنی ئێرە ئەو حکوومەتەکە باش وێ ئاواکردن هەموو کەسێن پێک هاتێن باکوڕی سووریا ڕوولا کورداژی تێدا بێ ئەمکارە بن لەسەر عەردەی ڕۆلا خۆ بلیزن بێگومان ئەس باوەرم پشتی گۆ ئەو حکوومەتە گۆ دەست نیشان ببێ هەلبەتە ئەمێ کورد مەیزێنن و دوێژی ئەم جێمایە گرنگ هەبێ وەک کورد وەک ملەتی کورد هەلبەتە ئەوانەژی بێمەوەی نکار بێن ئەو کۆمیتە یانجا حکوومەتە هەنێ وەزارەتە گۆ بچە ئاوایی ببێن حتى هاج بيرجو رنجي حكومتي كامله نحمو وزاره وبينا دسيجات برجو دويت ريجر بابي مسألة سينورا بدريا تشاوا كاربن او كسين لشكر وي تشاوا بي دوي اواكي جو تسهيلات جيره بتشجاري تركيا وتشجاري ولاتي دي ترجي حنا كي قبول دكن پشتواني جتكن وقرك ائتلاف الولايات اوروبا وامريكا هيا ويروجي قرار دستايا دمصان نيجي امريكا يا جبوني دوي واري جو كاربن بروسس سياسي پیش باشا برێز ینی بدەمەکە بەحسا ناوچەیە ئارام تێکردن و کەتێ درۆژەوێدا ئێوە جوینێ دەوە چێ بەحسێ کرد چێ پێنگاو و چێ هەلوەست دەربارەی وەیەکی داهاتن کردن پێنگاو ئەوە بۆ هەرێما ئارام بێ ئاواکرد هەموو پێک هاتێ جێ خۆتێ دەبن ڕێبەبەریەکەن و فەرە ئاواکردن بێگو کەس زۆرێ و زڵمێ لێدی تر بکە و هەر کەس جێ خوا ڕێبەبەریا خۆ بێسەری لێ حەتان وەکمە گوت بریارە هەفکردنێ بریارە بە وڵاتین گو ئیرۆ کریزا سووری کریزاکە ناو دەوڵەتیە او دولتين او لهبكن بيغمان وي باندور سوريا جبكي وحموجي بربچاب بسين وقت ما قلت يعني دبي ابدا وقت لهبكن هكا لهبنا كن اكو كي قالك فرابن وامريكا جي تكزك انه رجيم روسيا وميليشيات دبي نلبا كوري سوريا خرطبن حتى هاجي وقت ما قلت ناكو كين نابرا با ولاطه هناك كيم دبن ووقت ديار كر ناكو كي هاري جرينج نابرا روسيا وايران دجي وايران جي نچاره گو نزيكي امريكا به نزيكي تركيا وتركيا جي نزيكي امريكا به تايبت جي بربچا بسن ولاتي اوروبا گو شكلكي رنگ هريمك ارام به اباكر لهنا اتفاق نقاط واد بين منطقه امنيه نبي مناطق امنه هناك اوجي هريك حسابات وي هنا وهكر هاتو تشيبو بيغمان امك اختلاف تبينن مباشر وأظهرن خلقي سوري وقرن ودس بكاري خو جيانا خو بكن وكاربن ريبابريا كنوب أواكي باكوري سوريا بدا قوب ريتش بروساس سياسي جنيفي بريارا بستودو بنجو چاربو بو بريار تكزكن إنه چارة سريا سوري جنيفي بن سيوانا يكتيانا توانا باشا برێز دداوی دەژی ئێرۆ ڕۆژە جلوبەرگێن کوردی بوون تژی دەرباسی جوینە بووی بە جلوبەرگێن کوردی کەسێن ئامادە ئەندامێن جوینێدا چاوە ئەڤیەک پێشوازی کرن هەلبەتی ڕۆژی ینی جلوبەرگ هاتن هەدەف ئارمان جێمەژی وەک ئەمە کورد بە هەموو هەستی خوا بە ڕەنگی خوا بجەرگی خوا بفکر و ڕامانی خوا هەبوونا خوا ملەتێ دوانە گەلێمەی کورد سەر خاکا خۆ دژی وەک مەساجێکی بوو هەلبەت واژی و گەلێکی دڵخۆشی پێشوازی کرد سپاسی کردن گەلک شخصیاتی گەلێکی خودی ڕۆڵ و هەمواژی گەلێکی خۆستن سوورەتە بکن و ئەرێ بوو حتا يعني وانا قلت روجيتي امريكا ام فيري امجي فابرا جد برقي خلقكن ورنجا كي الخشي وفرهي وبراستي يعني من توقع عند هنا كي بكي وكا رياكسيون نيجاتيف هذا اللي حتى انها براستي مديت انه تهواي الخش وقشبهم وامجي الخش وابانا ديشانا قلت في شروجا سوريا في هركسك باواي خو برنجي خو هبونا خو مالفي خو جيانا كانوا سوريا كفدرال وحمكس جي خوتي دا ببینو ابجي وك مساجه قد ازاري دا قوام قارب كوربيجن انه تشي بريارا ما هلوستا ما تشي اسطنبول ياكا تشي ولات اوروبا وتشي كردستان ما موقف ما ابا وهيبي ارمان جيما اون قوام خديد دوزا خو وخباطه قال لي خو بكن وام حسابي نكمل من ارهاب وترصيده وابانا نشانك قوام حمو محافله دا فخر وشهنازينا بدوزا خويا كرد وجنب برقي خو وبالا خويا كردي
باشا بريز عبد الباسط حمو جيجري سروكي كوالسيوني تلج اسطنبول مهفاني مبو زور سباس. اندام دسته دانوستاندکار یا اپوزیسیون سوریه ابراهیم بروراگانت کو امریکا ناخوازه کرد بری خوابدن دانوستاندن برژیم سوریه را بکن د داخویانی که روزنامه‌وانی دجی د چارچوبه سردانا شاندا دسته دانوستاندکار بو امریکا بروگوز کوان هفدیتن به گلک آلین امریکی را دوان هر دو روزان ده پیک آنینه و آلین امریکی تکزی لسر ویک دکن کو رژیم و ایران در باسی روز حالات فراتسی نبن برو سربار کر کو رایدارین امریکی دبیجن پیده بری خدا رژیمه لی رژیم تشتک ندا پیده و دیدمان هاده امریکا ناخوازه کرد بری خو بدن دانوستاندنان به رژیمه را اندام شانده دسته دانوستاندکار کونها لی امریکا دمینه ابراهیم برو هر وها گوست امریکا و لسوریه بمینه و تکزیه لسر پاراستنا مافی کردان لسوریه ده دکن. بله تماشوان هجاها لسر در انجام جوینا کوالسیون سوریه هر وها لو تبگرا بهز یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه لو تبگرا وانیا دیپلماسی هر وها پیشهاتین داوینها از بری خود دم استانبول برز فؤاد علی کو اندام کمیته سیاسی یا پارتی یکیتیا کردستانی سوریه بریا اسکایپ میوانی منه برز دما تباش به دم باش سرچاوا باشا افدمك انجمن اجتماعی کردی لو تبگرا بهز یک دیپلماسی دکه قالوا چه پروژه پیشیا وهنا بله سرچاوا لازم بيجمل فرنسا ما ازنا اسطنبول ببورين دفي دميدي يعني براستي مرد حس انه بشتي شر داعش بداويها وشر الركبريات سوري وريجيم بداويها برسيانك مزنين شيء روشا سوريا بكدهر ودهندري روشا سوري دي بيتر انها برسيان لسبر روشا روجهلاتي فريتي روجهلاتي فريت هم بزانن يعني جرانيا كردا لروجهلاتي فريتي جكوباني حياة ديركي جبر في كيجي رولا انجمنا اجتماعي كردي رو برو بيج دتكبه خاصة هم دزانن هريما آرام قوتن لسر چه دبه و نتشتكي وشرتي يعني قوتن دجي خدنه وبازار جي دبن بيقمان او هريما آرام لسر قوناغا 406 كيلومتر و32 كيلومتر بامبون حمي تقاربه برانيا هريما كردي و هريما آرام دي والهريما آرام ده زي كردي سركه هنه انا كسي هي وبيدا الدردوراوي فاف هريما آرام تشدبه جبو جي بياده تدنمين جبو بياده جي درخن يعني واف جي داخوازا تركايو امريكيا جي اريكريه جبرفيه كهزاق ايرو جي خو ببينه دفي هرميده بخرتي ورولا خو بليزه انا كسيه اف دهلي قال لك الدولات دبرسن يعني كاوي انا كسي تشبكه تشكاربك تشد رولي كاربليزه جفي هاوي دانوستندن تشي دبي بهزي دولي مزنر بتيبت بفرنسا بروسيا بامريكا بفرنسا سبي شاندا انا كسي ميفاني فرنساي يعني فأب الروش هشتي نورولا انا كسي او اج بيج دكافي وانا كسي اف ضغطه حفت صاليتي كرنج قبل بيدي لسر نجي خما وما هيزك خدي جراني دناف ملتي خدي يعني قال لك كار كرن بيدي انا كسي بوش بك زعيف بك نام ملتي باوريا ملت جي ببر لي قشتي فشو ايرو او كتن كريزك او كتن روشك تيبت نما زانن او تشاوا خوجيدر
دستي خد قابري خدن ريجيمي قابري خد ايراني قاب عراقي لي قوات ايرو امريكا خديه برياري امريكا يدروج هلاتا نافين وامريكا برجوانديه خوا وتركي العردين خجبوا بيدي جبر فيك بلكي قناغا اول بيدي في 6 كيلومتر درخه بشتي 6 كيلومتر لي درولا بيد هجر سوري بربا اشتيه كي هره او بيدي بجيت تنقاياك مزن سدما اساسيجي بيدي بشكش بكاكي وامريكا تجاري نكاري او نمادكي بكاكي رولاوي فقري اف دهينيك مرة بيجي يعني بيدي لفقرك مزنجر دفي حتى قارب بي قبول كرين جنبان هيزي دولي والا انا كسي ويرولا قبليزي وقهي باشا بريز فؤاد امريكا دبيجا هر بينغافك هر بروجيك جبو روجهلاتي تشمي فراتي مترسيو تبينين تركيا تنن برچاف كرين قالوا وكا انجمن وكا اوبوزيسيون سوريا هون فان داخياني وهلوستين تركيا هون تشاود بينن بل دفي امزاني انه هريما ارام تشي بوش بو رازي كرنا تركي يعني ترامب وقتا بريار دا بتشي كرنا هريما ارام بتليفونك نابينا وان واردوغان دي تشيبو فابهري ما وتركي دبي دبي بيدي بشكش بككي نابت سينور ريم دبي ترفي سدمي خست رازي كرنا التركي بكي برساتي بشي دا انا كسي شبكي دباور يا مدي يعني انا كسي امنك ارم بيجن ايرو دوستي تركاي لعلاقاتي تركا دانو ستندنك هي لترك هنا وباوريا قلت خستن بأنا كتي ناينه جبر فيك جي أنا كسيتي خستن وق روسيا دبينه أمريكا دبينه فرنسا دبينه جبو هريما آرام دباوريا بدي بيوستك تركي جي ببينه شروفه بكبوان نرينا وان ده هرما آرام دي نرينا أنا كسيت هريما آرام دي أفايا إيروج أنا كسيتي خستن بكير نسر بسكنه ايج هريما آرام بيك بينن او برياري بدن يعني شار دولة يعني امريكا بآية كمينة وتركيا داي وفرنسا وروسيا يعني وبالتالي اظهر شار دولة انا كسيد بتخبي شعبي خوا ودفي وان ببينه وراحتيه كيجي تشيك جوان لانه دفي ما في ملتي كرد دفي هريما آرام دي او بي باراستن وهريما او فعلا آرام دي هيزك انا كسي هي قريرو 6000 7000 ام دبوي باوريه دنت في صاله كده ب 20000 جي فدفي افايا بخويا كري جوان كسا ايفان دولتانار امي قاربن هريما ارام بباريزن بالي كاريا خلق هريمي عرب تركمان سريان به اب خطاب اب نرين دفي بقهفا اشهر دولتا برنجكي زلال وخرط وميراني باشا بريز يعني دما داويد جي بحثا هولين تركيا جبو پیدا کرنا آلیک سیاسی لشونا انکسی انکو لجهه انکسی بگره اویک تا چه را دایکی راستو اگر راست با اویک چواتی دیده راسته جبرويه كيجي مقوتي كليا انا كسب تركي رهنه بس تركي بشتي عفرينه وداخيانيه توج انا كسي دجي تركي درختن تركي حسياقه انا كسي نا او دوستيك بشتا خبي جريده جبرويه كيجي انا تركي لكردا وبقر يعني وندزانن كونغركي بيستو ددي شوباتي تشيبو رابطة المستقلين الكرد لتركي دورا دستو بينجي حزار انسان آمادبو دباور يامده تركيا وقت دبيل بدائل بقر هاق انا كسي هناك نريني خوا نقهر برنجكي قاربه هناك باوري تشيكي لجم تركابه انا كسي فافايا تشتكي نورمال سياسة مصالح وقتاق تركي مصالح يقول جم انا كسي نبينه او الهنكي دبقر
ولو يجي انا كسي يعني دفي كار بكل سر مصالح انا كسي بقرا التجارة دي برسا خا دوباره كم برز اگر اف بديله کو تركيا بحثت کا كارج هي انا كسي بقرا بيغمان او نكارب بقرا او بشك بخوازه بيتر خرط بفي يعني او خرطبونا ويجي صراحه طابي انا كسي بالتاكيد يعني جبر فيك يجي يعني انا كسي او بخند دجي رابطه مستقلين الكرد ليه انا كسي وقتا بمينه رونشتي وتكارينك وقبيجي برا باران بي ورسقيم بي افاياجي د سياسته د تشيناب دبي ام كار بكن ام قاربن بخلكي فهم بكن انه برجونديه ولا جم انا كسينه وانا كسي كاري في هرمي آرام بك ونهيله او كسي هون جي مترسيا دكن في سينوري دربات من جموع هاجر انا كسي بمينه ولو رونشتي وبيكار ولبندا حياه رحمه خديبه دباور يا مدى ابايا حتى خدي جذيا قبولناك خدي دبي كار بك ودور توكليه بك كان بمين توكلي دفي واريده انا كسي قال لك بخسر عرض خفاله ناهله او قال لك تشتيتي دركفن وتركي وقتاق ايرو حيانها مسرق او دبي قياده في هرما ارام بك اگر حقيقه تركي قياده هرما ارام بك او كتي نيزيكي خوي وان خرط بك يعني قبايا لحتى انها امريكا وكندا تركي هرما ارام اداره بك او كنترول بك امريكا دخوازه هرما ارام دبن هزا دولي دبي كنترول كرن وافجيه هنا ناكوكيه وقفتوغوي نابينا تركيا وامريكا باشا بريز ابراهيم بروجي لواشنطنيه داخويانيه كي روجنمافاني دا قوتو كو امريكا ناخوازه كرد بتن شامي هرن بري خو بدن شامي دانوستاندن بريجيما اسد ربكن ان بريجيما سوريا ربكن قالوا تا تشرا دايكي امريكا جديه بجيب جيكرنا ما في كردان دي سوريا ده بالنسبة ما في كردا يعني كسك نابي جدفي ما في كردات النبي كأمريكا بي كروسيا بي كفرنسا بي قش دبيجن أما ما في كردارن لكن جدائي هي نابينا كرد كت خوالزن ودنابينا اويش بدن كرد افجي دي تاج انا كسيتي خصن بخشك بروجا خوي كردي زلال بك نرينا خوي كردي زلال بك نرينا خد هندر سوري دي زلال بك علما نرينا انكس نرينا هري بيشكتيه دواري سوري دي وقام دبينن سوريا فدرال بي افاكرن سوريا ايرو پرچبويه ايرو دهندر سوريا دي چار حب هنو دوام رئيس وزراء چار هريم هنه هريما هيدا هي هريما ائتلاف هي هريما نصر هي هريما ريجيم هي سوريا كيلو برشبوي اف سوريا حياه قفقر يكبه دبي ريجيم دولتك فدرال نرينا انكسي دفرت قال لك بيشكتيه نرينا ريجيم يجي جارك بريه وافتي قبول كرن اما دواري كردي دي وك ام دخاتن دباور يامد ايرو هزا دولي نابين ابن الرينا ما جي خود قري يعني وك ما في ملتي كرد وك هرمك كردي هب اقليمك كردي تيبت هب نفين الريني بيتر نرين دربر باقالي وك جغرافي يعني دفي وارده لأنا كسي جيت فتن قال لك هاربك دفي وارده سوريا بري شو اغما بيل ما في ملتي كردكن دفي ام خوش باور بن او سوريا يا شو لأغما فايا او ام سري صدي صد خازن سري صدي بيجي ممكن ام بيك بينن شيست بيك بينن وافجي دمينه للدمع بيد التركاري مدمينه شقا ام قاربن وقت بي ما في خوا بيتر بيك بينن وقت كرد خازن افجي بحاجتي قرك السياسي دولي واوقر بيك يعني وقت مقو دول واشنطن تبي لفرنسا اما سر انه ريجيم بمنطقه الراسته امريكا قبول ناكي دول جيمس جيفري تصريح اقدا
ناکە ڕێژیم بێ vê herêmê heta çareseriyek siyasî çê nebe û ev herêm em jê îro dernakirin ji qalebûnek çê nebe ke ev rejim îranî bên vê herêm. باشا امریکا جی برز بحثا آواکرنا ریوبریه کانو لروجهالات فراتی هروها روجاوی کردستان دکه گلوج علی پراکتیکی و تو پنگاون جدی درباره ویکی دهاتنه کرن حتى آنها دواري گفتگویا دیه اما تو گابه لیکولی چه بوه لسر وی هرمه چاوا اداره بوه دواري اداری ده چاوا دواري عسكري ده بي پاراستن چاوا قارب اف هرم دواري سياسي ده قارب دانوستندنه بهزا دولير بك وك هرمك هفبش يعني بكردي خو وبعربي خو وبتركماني خو وبسرياني خو چاوا قارب اف هنا چه نبويه اگر تركي وامريكا وبقهن پیمانه که بهفدور في وارده دباور یامده اف گافات به و به آویتن دما پشتی اتفاق و سر هریمی برز فؤاد علي کو اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کردستانی سوریا تبریا سکایپ مهوانی مبو زور سپاس نونراتیا هریما کردستانی انجمن اجتماعی کردی لسوریه و خواندنک بلاف کر تیده جه خلکی خواست کو بجداری دروژا وجاندنا راپرینا 2004 ده بکن ایران و نراتی هریما کردستانی آنکسی و خواندنک بلاف کر جه خلکی خواست کو بجداری ده وجاندنا پازدمین سالوگرا راپرینا 12 آداره ده بکن مراسم ده 12 آداره روژا سشمه لناوندان و نراتی آنکسی لباجار حولیره ده مجمر 6 ایواری و ورل دار خستن نونراتیا اروپایی انجمن اجتماعی کردی لسوریه دخویانیک ببونه 12 آداره سال 2004 بلاف کرد و بانگا وجاندنی کرد. نونراتیا اروپایی انجمن اجتماعی کردی لسوریه داخویانیه که ببونه راپارینا 12 آدار سال 2004 لروجاوای کردستان بلاف کرد. ده دسپیکا داخویانیه انکسی ده هاتیه که 12 آدار ده بیرانینا 15 سالوگر راپارینا 2004 ده درباز دبه. که او راپرین وک برسفه لسر ایریشا شوفینی جالیه اولهی رژیم لپارزگاه حسکی روجاوای کردستان هاتبو انجام دان. ده داخویانیه ده هروها هاتیه. که او ایریش یاریگاه قامشلو به گوله باران کرنا ولاتیان به فرمان پاریزار حسک سلیم کبول دلیستک که نافبرا تیما جهاد و یا فتوه دلیستک که نافبرا تیما جهاد و یا فتوه یا دیرزور دست پیکر. ده انجام ده زیدتر جی 28 کسان شهید بون و به دهان بریندار بون. انا کسی د داخویانی خود هروها دایا زانین کجبلی شهید و برینداران به هزاران جوالاتین کرد جزاروک جن و کال و پیران هاتن گرتون و رواندن. و وک برسفک جوان کریاران را گل کرد به جوان و به تمنین خواه لگند و نافچه و باجارین روجاوای کردستان و سوریه داکتن کلانان و خوابشاندن آشتیانه لدجی پیلان پلانکری لدارخستن. نونراتیا اروپای بالکشاندیا سر که ده بردوامی سپاندنا کریار، ریکار و پروژه نجات پرستی لسر گل کرد هوز و ایلین عربان بچک کر و بانگا دزی و دست سرکرنا مال و ملکین ولاتین کرد کر. انا کسی دریجاهی به داخویانی خود آنیه که بیرانینا 12 آدار دراوشا که ده تی که راوشا سوریه و روجاوای کردستان تولیهف بویه و تویویه که رژیم دیکتاتور بجارده کشتن لبر چاوی خواه لسر حساب گل سوریه گرتیه که تانها 12 میلیون لدربدری و کچبری دجین و هنجی او رژیم لسر کریارین خواه رجده و دانستاندن به بجارده لشکری به شورش سوریه را دکه. ده داویا داخویانی خود نونراتیا اروپایی انجمن اجتماعی کردی آماجه پیکریه که انا کسی ده دسپیک شورش ده تولیوه بویه و بشک جو اپوزیسیونیه و هر دم تکزیه لسر دکه که بجارده آشتیانه ریا هری سرکفتی جبو بجیبجی کرنا آرمانجین خواه ده هلوشاندن رژیم دیکتاتور و آوا کرنا سوریه که فدرال نه نواندی و پرآلی و فرهنتوی دکه ده همو پیکاتین سوریه مافی خواه به دست خواه بینن و مافی کردن ده دستوری ده پارستی به.
شاندک جه رخصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردانا مزار نمران لدورا برزان کر. سردانا شاندا پدکسی به سروکاتیا محمد امین عباس برپرس رخصتنی و اندام کمیتا ناوندی یا پارتی جه کامپا دومیز یا پنابرین روجاوای کردستان بریوچو. ده سردانی ده گوتن جه آلی عباس و هاتن خوندن ده بحثا رولا برزانی نمر ده دیروکا کردی دکر و جه آلی خواه شیخ خلاد برزانی نونر سروک مسعود برزانی پیشوازی لشاندا پدکسی کر و سپاسیا وان کر. ام دیسا ام دبیشن ریبازا برزانیت ریبازا کردایتیه برای که هنیجی ایرو ام بینن ام خلکی هنی گوگل خاتم بیدی ام مراتی ما برادری ما خباری ما لانگری ما کومی ما اعلامی ما ایرو ما وکو بی رخصانی ما قصه مزاری نمرکیه امی بمینن سروی ریبازا هنی پارتیا ما امراتی ما اولانگری بمین سروی ریبازا هنی جبرگو وکما گوچی ریبازا کردایتیه ریبازا گو هر چهار پارچه کردستانی ما بیرو باوری به هنگ خلال بیری بزنه ما في مناطق كردي بقزنج بكن ان شاء الله. ام نوي بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا ام ايرو عطنا سرتر وي برزاني نمر و ام سوزو برزاني نمر نم ببين سرفي ربازيانوكي امجي خلكيش كوما ازاتيم هاتنا برزان دا ام هر سرتر برزاني واسباسي حمي قالي كردكم واسباسي حمي كردي روش آبادكم ازوقي بشمكاكي روش آبادي كردستاني ما ام هاتنا سر قورا رحمتي مالا مصطفى ام عهدا خونيتكم ام سوزي جيردن ام سر ربازا ايبن ايرو ام بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا ريخصنا دوميز منظمه دوميز ام هاتن وكا غافكي وفاداريج بابنا توا كردرا برزانيه نمر وادريسي هردم ساخ وكا ام زانن ما ام سرفيري وازي مزنبونا لی هولێرا پایتەختە هەرێما کوردستانê yekîtiya xwendevan û ciwanên demokratê Kurdistan Rojava şaxê Herêma Kurdistanê bîranîne sehemîn ya koçadawiya hunermend Mihemed Şêxo vejantin. Bîranîn bi bejdariya kesayetên siyasî û rewşenbîrî û kesên serbixwebû û ji aliyê hejmarek ji hunermendên Rojavayê Kurdistanê û tîma tînor hate birêvebirin. هنرمند محمد شیخ وقت بلبل استرانا كردي ومحمد شيخ نتنه اقامش له وجزيره هر چهار پارچه کردستانی وقت هنرمندکی استرانا نتوی استرانا كردي استرانا قومي بود لحر چهار پارچه گریا جوان 1986 محمد شيخ برای خدا عفرین داکو مشارکه بکد نوروزا عفرین دا لویره رو شر و استخبارات و تحقیق پیرا کرن و قلق او دورده او قدغه کرن یعنی کرد همو طایبتی نفش کردی ما خواست وکوی روژه دا روژا ایرانینا مرنا هنرمند محمد شیخو اما وکا وفاداریه که جیرا خدمت آویرا هنر کردی و موسیقی کردی تایبت روش آوا او ستونه کبوج ستونه هنره دروش آوا براستی نه بس او تانی بو محمود عزیز بو محمد شیخ بو سعد یوسف بو انا قالك خدمت کر هنریا و موسیقی و مقامات کردی روش آوا ما ریمیکسک حاضر کربو جمعش دم حاضر که براستی بس ما خواست ام ویرو جدا ام پیشکش بکن ام اعلام بکن نافل كذا وام تشبكن كيما براستي كيما تحقي محمد شيخ هذا وام تشاوا بيجنجي نوا كوينا ام خوش بيجن اكيد ام خيرات كنا ام خوش ناقني لکن پاکوش تبایا پنابرین روجاوای کردستان ریوبریا دبستان قامشلو
به آهنگ و ستران و دیلانین کردی و پیشکشکرنا دو پیشانگهین هنری و خوارنین روجاوا و باشور کردستان روژا جل و برکین کردی وجاند. ملت کرد di berdewamiya dîrokê de ziman, al, çand, kultur û folklor, xwarin û cilûbergên xwe li seriya bav û kalan parastine. Îro jî wek her sal Kurdên Rojava û Başûrê Kurdistanê bi hev re bi rihê biratiya netewî, dîrokî û çaranvîsa hevbeş Roja Cilûbergên Kurdî bi şanazî vecînin. Li kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê jî rêveberiya dibistana Qamişlo bi aheng û stran û dîlanên Kurdî pêşkêşkirina du pêşengehên hunerî û xwarinên Rojava û Başûrê Kurdistanê Roja Cilûbergên Kurdî vejand. Di vê helkeftê de beşdariyeke berfireh ji şandên Partiya Demokrata Kurdistanê navçeya Qoştepe û polîs û esayîş û saziyên hikûmiyên navçeyê û rêxistina kampa Qoştepeya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava û esayîş û dezgeha xêxwaziya Barzanî malbatên xwendekaran serbarî mamosta û xwendekarên her sê dibistanên Qamişlo yên seretayî, amadayî, navendî beşdar bûn. Di Roja Cilûbergên Kurdî de du pêşengehên hunerî ji karên şagirtan û xwarinên Rojava û Başûrê Kurdistanê ku ji aliyê mamosteyan ve hatibûn amadekirin hatine pêşkêşkirin. Ez jî wek mamosteyekê Rojavayê Kurdistanê min giradê taştê amade kirine ew jî sîrka ya taştêya zeytûnê Efrînê ne ev jî mekdûsin ev jî panîrê spî em bijin reşeşkim dixine nav de ev jî newekî panîra ev مربع حجيرة أو مربع كندرايا أو جيجاجيا. إيرو روجا جلي كردية قطبخانة قامشلو أم ماموستيما جو حركي ونيروك ونيخوارنكش خوارني خوني إيه كيفن إيه روج آفا أجي ماموستاك إيه روج آفا من مجي خوارنا آفا جيرت بيجن عروق برغولي هوري وسافار وغوشت دربارê vejandina vê helkeftê Ecîl Mizûrî çalakvanê Kurdiyê Başûrê Kurdistanê wekû kadrekî beşdar de şandarê xistina Partiya Demokrata Kurdistanê ya navçeya Qoştepe de nerîna xwe li ser wan pêşengeh û xwarinan wisa anî ziman. Îro em wekû şandek ya Partî Demokratî Kurdistan navçê Qoştepe û gel lejna rêxrawê Qoştepe me serdana qutabxana Qamişlo kir bîranîna Roja Cilûbergê Kurdî û vê bîranînên da çend çalakî hatin kirin wekû helbest û stran û grûpê telperkê û piştîngî jî em derbasî tiştê herê xweştir îro me dîtî em derbasî du pişangaya bûn. Yek me'rez bû şilayê tulabê Rojava ve hatbû çêkirin û karê destî tiştekê gelekê ciwan û baş bû ya here xweştir îro du babetê cuda û xwarina şilayan mamostayê Rojava û mamostayê Başûrê Kurdistanê xwarinê folklorî yê Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê hatibûn çêkirin û ku rastî xwarinê gelekê xweş bûn û Bêseqayeke xweş û keyfxweşî Roja Cilûbergên Kurdî li kampa Qoştepe li ba hemî beşdaran ji piçûkan te mezinan birêve çû. Wekû Serdar Rehman rêveberê dibistana Qamişlo dibêje ku vejandina vê helkeftê erkekî netewî ye û dê herdem bi şanazî xizmeta xwendekar û Kurdên Rojavayê Kurdistanê bike. Emro li qutabxanekeman li rojî cilî netewî Kurd li deysê hemû salek yekem fîstîval me li qutabxanekeman sakir ke pêk hat bû li çend salakiyek helperçê û grûpê helperçê qutabxanekeman grûpê helperçê qutabxanekeman we xwarinî Kurdî lêgerkirinەوەی pêşangeyek bo qutabiyەkan و دووبارەی دەکەم و شانازیە بۆ من کەوا خزمەتی قوتابیانی ڕۆژاوا دەکەم. لێکەمپا دادشکرانیا پەنابەرین ڕۆژاوای کوردستانی لێ دەردۆرە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی
سالوگرا سهمین یا کوچاداوی یا هنرمند نافدار محمد شیخو هاته وجاندن. سالوگر جعالیه یکیتیا جنین کردستانی هاته وجاندن و هجمارک چالکین جور بجور دوی سالوگری ده هاتن لدار خستن. به بونه سالوگرا سهمین یا کوچاداوی یا هنرمند محمد شیخو کوملگاه هیلین یا چاند و هنره با الیکاری به یکیتیان ویسکار و روزنامه‌وان کرد و یکیتیان ویسکارن کردستانی بیرانینا اوی لباجار ایسن لالمانیای هاتفجاندن. پارێزەر جەمیل براهیم بە بناوی هەردوو یەکیتیان ئاخەوی و بەحسا گرنگیە بیرئانینا هونەرمەندان و نویسکاران و ڕەوشنبیران کرد و گوت یا هەری گرنگ ئەوە کۆ ئەو کەسایەت وەرن خەلاتکردن بەریا ژیان ji دەستدانەوان. ji alî xwe ve jî İbrahîm Mihemed Şêxo kurê şehîd Mihemed Şêxo behsa daxwaza bavê xwe kir ku nifşên nû guhdanê bê çand û kultûr û zimanê Kurdî bikin herwiha parastina taybetmendiya Kurdî bikin. روشنبیر و سیاستمدار جی دوی بونه ده بجدار بون. لیکن دومیز یا پنابرین روجاوای کردستان شب بوهرکک هاته لدارخستن تدستران جالی هر یک جه هنرمند حسین محمود شیخ موس و مصطفى هاتن گوتن و هنچالکین دنجی بریوه چون. ام کوچکا سترانا اجمارت بیج سترانه اوینینا ی هنرینا همی سترانا اجمارت بیجن ام خیر هاتنا همی هنرمند دادکن مرا هنرمند حسین مراد مرا هنرمند شیخ موس علی مرا هنرمند محمود رشید بناوی خوا حسین مراد ام هر سری دروجا سيروجا ام شبكه بريفت بن دقل براي خوي هنرمند از هنرمند شيخ موسى علي بابي عادل بينا بيتم ناس كرن ايش امادن شبوبي شبركي مثل ستراني ابيني سر نوروزي سر شهيانا بيجن براستي هر سي شهر جام شبركي ولو حاضر دبن واز وكم هالبسبان از هالبسبانم هالبسبان سترانا شيدكم براستي بايبو اوازي منن وسازيجي دخم براستي وزادي كاريا قال لك هنرمند زادكم وزي شبه ام كيف خوشن زي جوابكم حاضرن وكو هنرمند محمود رشيد بابي هولير خيراتنا براي خوي هنرمند كان براك من هنرمند بيدنا او هر دروس سيروجا يعني ام بي وكفي غوارها في شباني ام شخردرونن ستراني افيني بين شي لشكري بي قوميات من ونابي ام شخردرونن نافي مصطفى زعفي اوركيما عمري من 15 سنه وقال لك تحس اوركيتكم تحس جيتكم سر تدريبات اخواتكم اتشم مدرسه اخواتي مالي واش جدير كيما واش قندي بانا قصريما كلها أبي لما شكر بها صديق تشبير كلها أبي لما شكر بها صديق تشبير
پالیکاریاتی ما ارکه بولتن حتی پیشکش کرن بری ابداوی آنینش دوباره سرنوچه. براهیم برو اندام دسته دانوستاندکارا سوریه را گهاند و امریکا ناخوازه کرد بری خوابدن دانوستاندنان برژیمه را. دسته گشتیا کوالسیونا نشتیمانی اپوزیسیونا سوریه جبیا و روشا روشالاتی فراتیجی گنگ شکر. انکسی بانگا و جاندنا بیر آنینا 12 آداره دکه. جبو چالاکی و بیر آنین آداره انجمن نشتیمانی کردی لسوریه و رخصتن و پارتین و ده چالاکین برفره لروج آوای کردستانه و در ولی دار دخن. سپاس و تماشاکر.